Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kat nang ya kisngi ke jingthang kali hakani ganong ba Shillong kala nang jor, kabalak ta jor ya kelet kawan jong ki pai ba, kam tam kitu ki babe ban poi hakapor hakapang kasitom. Ki ai kilat kelenti ki baka sarkar kadon banweng ya kini kijing jong ki pai ba. Hakani katiyo ngilayo bantuat jingmon na menteri sarkar uba singaw bahalang dhar ubalayatho banakalang jong ula lom tengru ya kitnat sarkar bakantop ya kitnat transport kitnat Meghalaya Police bat ke Public Works Department ban ya keren halor kani ke benta. Waktu mau ke step kami simil, ladan ke task force committee, bah joint department, bat transport, bat PUD, bat ke home, ngan sudah, kau kerja meeting waktu ini bah airline nan soa. Jadi ketua research is still on us of today. Ama ketua amdakan mah waktu airline nan soa kan di sini lah ikut meeting, pada transport, bat home police, bat ke PUD. Man terkait dengan baru. Terdon lu kat tu kan ni proposal nak persamaan sarkar di Surok, ban exhaust gitu gini, ban ni lek one way dan warning lu nak don di Surok ni identify belum malah gitu gini berkenaan penak belum lagi di baru kan. Maka jing dah kali imbe yang tadi ke first time baru sekat tu, so tu dah post kasih nak body kali sini enggak kadon ban. Don enggak lupa kah tak kata sos komplit katakan pergi kita berapa. Jadi join di 3 department. Imang persang penhek Surok, maupun streamline given bagi single win. Ya kata pada muda nomor apa. Kaji san ni pun tu di kamp pada bundra. Oh nak utah. Dan dari kami ni fokus lagi, bantai jadi Surok. So kini kita nak kim ini penhek. Kini kita nak kim lu belum laju penhek ru persang ban penjadi given bagi sistem kan belum nak jadi kata ada dumutan. Magi registration average kelima nak kasih mau dia. Budang bon, kelirang bon, kalau abis kuni kipor sekpor baik. Mudah-mudahan kata ada kami persengai kali, nanti kali so mungkin lap masuk kata. Kambur dah, so many faktor ada mungkin lap pergi kali. Ah, don lain sau tu lihat tang beli lek ni, lek di perlu deh. Don sau tu lihat pula ada file apa. Peran andai bon kita kita ye private lands. Mak kita apa yo free. Don bercuba kum private land don buat kerja don kam ke di demand supaya ba man saya habu kali if necessary kata lah aktif pun di benda kita naga Surok ke hapo pun di leh potas hak task force committee som tu ba afan je formula how to reduce the condition number 1 natangila orang bikin select agak ginti kita kurang hilang pun kamu lagi ni tapi they are still on the job tak belum kita Hakani ke jing kendo baru basnya bahalang dhar ke Batisi TV kalayo ru bantuat jingmon halor ke jing pentrai ya ke skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Scheme hakani ke jela khamtam kar komtrekam jongki Village Employment Committee kat kumpul orang ni is a big program it's a big program ke ba TV kani ketika one of the big program of the government of India government program of the state kecuali bahawa normal keterbiang tenaga directorate level juni lembaga blok level ni lah persang man strip kumikini imbe bikin berkam berkelai gini di berkam beda beda project hadu mentara kumbolong ipe kelai improve bahasa bon dari New York ni compare pada isim berada aku mau ke kampai bayi kelai bendun ketua ni ke hanya ada gini kalian ke department strip baik kata umlep kan long umlep kan jian ke board support tang travel best kulum pun bahaya ni program nama lagi pergi botol di sini mentang lah benda ni kata apa jio motor baik bak balap ni apa no lembang ni skin how don't ni kemerit don't ke dimerit kata melap no tang try to reduce the demerit as possible as you can no ke implementation jong bani ka good very good ni deh one of the best state in India apa yang dia begini ya ini travel aktif ya kata kan no ka fund ka state government itu sih continue flow of fund melakukan fix kemudian kalau ambon dah satu kru period stage ini tambah itu sih continue flow maka tu cuma demand ke job card sebuah lega target kamu ibu sana jari kapal kamu target kalau demand boni ada dunam dah kalau dunai kalau kita dan kalau implementation is very good excellent
setuju hak bayi dia rekomendasi Kawai pat kamat kebalayo bantua jimot na Union Menteri Sarkar. Kadairu ahlor kajing Penteri Kampura ya ki Community and Rural Development Block ki badang penmi temai kamtam hakabat hawi ki office rekam bat kajing lo jingsap na kamanta kini ki block. itu don bela function particular building don begini proposal dang pak proposal gini building dan ba function lembag building itu ba BNSR ke something itu building di block lembag building di B0 building kini bayar building function dengan building existing one bamliok ini pak proposal Thì mình tao năm cả nô cả proposal thì lạ phạ cả pisa ini lah pak kemau bisa ngalah pak proposal setelah government kembali live program di new building old block but new block for last 6-7 months I've sent the proposal to get a sanction for the new building Kan nô cái estimate plus minus 5 crore per building 5 crore per building. per block plus Per minus block. yes we have sent the concept particularly and we are awaited for the green signal from the government of India as soon as Including gini office maulai, malim. all the new block is compulsory all and don't block baru berlanjut tu kita harus